إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Hürmetli din kardeşlerim, mine biz bugün kurban hayıtın başkardık. Hem köpçilik kişiler kurban narındağın çaldılar. Şuşa ulug ibadet bilen Allah'a yakınaydılar. Hazır biz cumgaga jıyıldık. Kurban hayıtı günün koybir halimler Haccul Ekber dip atıylar. Ulu hoş günü. Ni için ulu hoş günü? Hatta in hayırlı günlerden degin anı sanıylar. Çünkü hacılar şuşu gününü in ulug ibadetlerin başkaralar. Olar 9. Zulhicce günü Arafat'ta bulgandan son, kişin, gayet kişin Muzdalifa'da kungandan son, Mina tağına barıp, in birinci işitip, cemaratqa taş atalar. Anları kurbanların şalalar, anları şeşlerin aldıralar, anları tavaf ham sa'i kılalar. Şuna göre şuşu gün ulu haç günü deyip degin atala. Endi hacga kilgende, hac bilgili bulgança Allah Teala tarafından her bir kişinden kilgen, mümkünçiligi bulgan Müslüman kişi için farz amel bulup yükletildi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hacını farz kıldı. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadislerinde İslam'ın 5 bağanasını sanaganda 5. bağına itip mümkünçiligi bulgan kişi hac kılırga tiyiş dep aytdı. Şuna göre her bir Müslüman kişinin mümkünçiligi bulgan kişinin ol üstünde farz amel bulup tura. Ni için hac? Hem ol hac ömürde bir tapkır. Ömürde bir tapkır ol kişinin ahiretini iske düşüren. Ni için degende hacı kişi iyinden ailesi bilen, tuğanları bilen, yakınları bilen savbullaşıp giyte. Ulalar bilen savbullaşa, bahilleşe. Miqat degen bilgili jirge kilip jitkeş, ol gündelik kiyimin sala, gusül kıyına, hem iki oppak şüprek ke türüne, ihram dip atala. Hem bu anlar yani ölümni tasvirli. Çünkü yol tuğanları bilen savbullaştı. Gusül kıyındı. Hem kefenlik şekilli ak kiyimge giyindi. Yani Allah karşına barırga ol ezir. Hem onun eytken sözleri degin lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek. Yani lebbeyk Allahümme lebbeyk. Ya Rabbim Allah, min senin karşında. Min senin karşında deyip, ol şuşu telbiye sözlerin qabatlap bara. Anları Allah'ın yurtuna kilip jitkeş, Mekke şaharına, Ka'batullah yanına kilip jitkeş, in birinci ameli tavaf kıla. Allah'ın emrin uti, 7 tapkır Ka'batullah yanından eylene. Ka'batullah yanından kışlar dağın eylene. Öz gözüm bilen көргенім бар. Künyakka üşüşü kışlar Ka'batullah üstüne kelip jitkеш bir tapkır eylenip çıktılar dağın, anları özlerinin yollarını devam ettiler. Allah yurtu Ka'batullah. Hem hacılar şuşu yurtqa kelгеш tavaf kılalar. Tavaf kılalar. Hem hac günleri kelip jitkеш kişi hacılar in başta Minaga baralar, onda su hazırlaylar,
аннары Муздалифага баралар. Аннары Муздалифату Арафатка баралар. Арафаттан bütün килгән кешеләр җыела. Bütünесе дәген аппак киемнән, bütünесе дәген кулларын күтәреп дуга кыла. Аллаһка ялвара. Менә бу мусульман кешегә мәхшәр майданын исенә төшерә. Ягъни мәхшәр майданында һәр кеше Аллаһ каршында басып торачак. Аллаһ каршында басачак һәм Аллаһ Тәгалә һәр беребездән сораячак. Һәм һәр бер кеше белән сөйләшәчәк. Хаҗда дагын күпме кеше, аларның телләре төрле. Һәр берсе үз телендә Аллаһка мөрәҗәгать итә, Аллаһ Тәгалә аларны ишетә һәм аларга җавап бирә. Ин улы көн һәм ин улы мәшһәд шушы Арафатта булу, анда Аллаһ каршында басып тору. Аннары Муздалифага күчкәч, гает көнне әйткәнемчә тош атып, үзләренең корбаннарын чалып, чәчләрен алдырып, алар инде гынахларыннан арынган шикелле булалар. Ягъни кеше чәчен алдыра, гынах кылган чәчләр, ягъни син шул чәченне алдырып ташлыйсың, Аллаһка якынаясың. Ягъни аның тирән башка мәгънәләре дә бар. Һәм инде яңадан Аллаһның йортына кайтып, таваф һәм сәгъи кылу ул шушы хаҗның улы фарыз гамәлләре булып тора. Мәккәдә булган кеше, әлбәттә, аны сагына. Аллаһ Тәгалә Мәккә җирен һәм Кәгъбатулланы мәсәбәтән линнас дип әйтте. Ягъни кешеләр, бер кеше шунда булса, ул анда кире кайтырга тели. Ул аны сагына һәр даим, ул анда кире кайтырга тели. Әлхәмдүлилләһ, күп еллар инде мәсәлән хаҗиларыбыз ел сайын хаҗга барып торды. Ләкин менә бу елны, ягъни бер дәүләттән дәген хаҗилар хаҗ кыла алмады. Фақат мәмләкәттә, Сауд Арабстан мәмләкәтен ичендәге булган хаҗилар гына хаҗ кыла. Ягъни бу һәр бер хаҗ кылмаган кешегә бер гыйбрәт булырга тиешле. Акчан бар икән, сәламәтлеген бар икән, шушы улуг гыйбадәтне вакытында башкарырга кирәк. Мин әле яшәле, өлгүремен әле дип түгел, шушы гыйбадәтне вакытында башкарырга кирәк. Чөнки белмисең нинди үзгәрешләр була ала. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы авыруларны үткәреп җибәрсә иде, яңадан барчаларыбыз Аллаһ йортына хаҗ һәм гомра кылырга барырга насыйп әйләсә иде. Гомра һәм хаҗ юлларын ачса иде. Һәр вакытны дугада булыйк, чөнки һәр мусульман кешенең күңеле шушы йорт белән бәйле. Аллаһ Тәгалә кем әле шушы йортка бармаган, Кәгъбатулла янына барып, гамәл гыйбадәт кылырга насыйп итсен. Хөрмәтле дин кардәшләрем, менә шушы бүген бәйрәм көн Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә улы бәйрәмебезне матур иттереп үткәрергә насыйп итсен, чалган корбаннарыбызны кабул итсен һәм шуның әҗр-савапларын кыямәт көнендә күреп шатланырга насыйп булсын. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафагани ва iyyakum бима фихи минал аяти ва зикрил хаким. Aqulu ма тасмаъун ва астагфируллаһ ли ва лакум ва лисаирил муслимин фастагфируһу иннаху вал ғафурur рахим.